Mun niki sampun ya nom, dan belah celang macanipun. Yen kantine Bang Awang dayone kene-kene aduh. Bisa macet urusan layakan ini. Tidak ada sampun niki. Doanin sampun presiden ngemulih anda tamangan makin. Mejantan pisan sampun doaku. Ngewowokan kawisesan paduh Joko Dewo. Kena hang paman. Jane ngawinang ada bicara buka jani. Si dodas majalan winayan gelah. Bakten pamanane sangat karana ya. Wah. Titiangtan kumanti subakti ring linggih Palungo Cokordewo. Palungo Cokordewo dano ring dewek titiang. Nak mula prahak itu paman. Kewalo yang kayon-kayon nang gelah lantas. Bakten pamanane kalawane pican gelah. Rasa sing mesaih paman. Dados sasapunika. Nu gede nang sanget bakten pamane kan. Nenten Ratu Agung. Duanen sampun makeh pisan Palungo Cokordewo. Mepije cecatu ring dewek titiang. Ah, terus yang ada aden nih paman. Dados sasapunika. Kapan paman ngatur orang budi, dong sing mutang budi gede gelap kening paman. Apa menangon gelang walas paman? Jadi kene san batena. Banyak metimpa, banyak mesai baktine kelawan swejane sing ada. Ngawet dinone janisan ya. Paman pangsi dengan orang ayah kape ngelang, kat ke tengah kat ke sisi dan paman. Agung. Perkengke. Dados nenten kemana hantuk titiang wacana duwe. Atuh. Kene. Punate niki Ratu Agung. Yen cara montore sing kata? Inggih. Yen super segar bayone kan tiap hari ya nama. Inggih. Ale muatan. Liu-liu go setorane masuk. Kaplak gelam ta super. Montore dong sing ngoyo. Yen nya akajap super gelam kanti tas 2 bulan super gelam. Dong sing 2 bulan gigi sing masuk. Rugi lah. Mangkin kayon Palungo Cokordewo jaging leros sopir serop tanah sampun nikah. Aduh, bodoh. Sire sinap sampun wentan ring sejeronen pikayu. Hah? Sire minap sampun wentan ring sejeronen arsal. Loh, kok bertanya lagi? Paman. Kudiang mengelabin paling temu main di sopir serap ngonyang-ngonyang energi ya. Kayak paman jo nyerap kengken. Dagong. Kengken. Itiang sampun dur. Itiang nenten pati mampu. Napi malih titiang dados sopir serap. Mas? Kadirasa mundur titiang rengkarang kepatean dan anang majalan. Agung. Man kengken paman. Sana nyali teng mana titiang tanah sapun ini. Memang udah apa dong? Megiri titiang jagi nyala nang motor. Kenapa? Kunci kontaknya sampun hidupan titiang. Man? Kopling nih sampun ya kan titiang. Ada bensin nang sing misi to. Nenten sampun make. Mana apaan ya dosa? Kita nyak masuk. Titiang nenten ngireng. Titiang nenten ngireng. Paman. Ya bener tegesen paman aku sing mampu. Ya bener tegesen paman aku sing mampu dari sopir serap gitu. Paman nih. Da paman kewah, da paman sebel. Yen dari sopir serap tuh gitu. Ada cara, ada teknik. Gampang tuh. Nabi ini ke Ratu Agung. Yen dari sopir serap, ingat gigi 1 banget. Yen coba gigi 1 angon paman, aduh, mungkin jauh sak jalan, mungkin jenayah jalan cek wes. Nah, Titiang tengiring Ratu ajem. Nyalit mana titiang ring itu anak kelingsir Agung. Oh, belen gelale sangat kejain paman. Ingat. Paman sih kan itu bening ngalin maru. Belen gelas coba bingung sih karena banyak angin kau. Anggapkan betul barang bangko. Paman ulian pi anaknya mati. Apa
pebuen madem kena bisa yang meraras sakar nyakit hati paman. Dong hitung anyannya anjing menggonggong kapila tetap berlalu. Nah, itu yang pamit. Yang tengiring gua. Ajum. Yang tengiring gua. Kene supaya dewek subuh tua. Yen sing nyak jelek kasan gitu. Yen nyakang aing jalan gitu.